Prezidente Repúblika hato'o agradesimentu para Primeiru Ministru Malazia na vizita na Timor-Leste, hodi hametin relasaun rua. Terça kalang Prezidente Repúblika Ramzorta oferece jantar com fraternização para Primeiro-Ministro Malazia a delegação e a salão multiuso Bebora no dar ação agradecimento ao Estado Timor-Leste nian para visita chefe governo Malazia a delegação será. Nuner Ramzorta lori povo Timor-Leste nianaran atau apreciação no agradecimento para chefe governo Malazia no afirma katak relação entre Rairuanes e meeting liutan. Your words remind us of the duty of leaders to build bridges, foster dialogue, heal wounds of the heart. This spirit is what we seek to bring with us into ASEAN and to our shared region. On behalf of the people and the government of Timor-Leste, I thank you once again for your visit, friendship, and for your unwavering support. We look forward to join you in Kuala Lumpur next month at this historic summit where Timor-Leste will finally take its seat inside the big ASEAN family tent. Primeiro-Ministro Malazia hateten Timor-Leste no dar parceiro ne bemak diak ba Malazia, no ne Malazia hadomina fatin Timor-Leste. I've certainly been very lucky to have friends who struggle very hard and faced tribulations and trials. When we knew one another, we didn't anticipate one day be able to sit and together and craft a common platform to enhance understanding in bilateral relations. So on behalf of members of my delegation, on behalf of Malaysia, let me assure you that the spirit of comradeship, of affection, is well reciprocated. Malaysians love Timor-Leste. Malazia o Timor-Leste e a relação ne bemak diak desde Timor-Leste hukuman tohin loron no Malazia apoia na Timor-Leste e a área educação, saúde, comércio, segurança no diplomacia. E a tinang ikusne Malazia financia no apoio serviço missão Timor-Leste nian e a Jakarta for formação no capacitação técnica ba funcionário Timor-Ansira e Kuala Lumpur hanesan oportunidade ba jovem Timor-Ansira atu aprende diretamente usia experiência presidência Malazia nian e a ASEAN. Agustin da Costa, Adriano Verdial, GMN.